Voice of the People Party, Mautar Ashan Bat Mairang, Rengkat ka Central Body mata ka singi kala pelong ka jeng ai kublai, ya ki pat ba nongkershan jang ka Mautar Ashan Bat Mairang ki mahapopo Eastern West Castle District, ya ka jenglang la pelong hapo terus sing Memorial Hall Pendem Yom. Upresan jaka sang uba adan meda ba sama abakan ka diga jalang ai kublai ya baru ki pat ba ki ai ka jeng kershan ka barat ba. Na kamanta u Dr. Ki Sengkan hadu boleh yo jeng job kabaran buram hagenik election MP. Kadi kejengkan badan dot heteng air uya kaseng kongres kam tam yu ba Roni Willing do unong ilam jo kan kongres legislative party ubele lam bakla yike pai ba hakani kasi ke bladap namba kajeng ai khobor ke jong u badan do pengkan maru bade kasam aja ka khandai bule le rap yu ba Roni na po melim hakabor yo ba sisi nya kejeng job komu MDC jong ka take constituency my constituency EGO slow kejeng kren jadi party ki he parti kesusahan di Jawa Gaji menginsifikan kan moto pra banyo bot amai mereka ini mengaskuak banyo tu MP di kapor kalau slogan mau patba jong Mairan constituency ulang ai yang juba kawasan ini yo yang juga shan kawasan ini yo adu kaki hajar kembali spa Prabowo board nagani ke constituency. Malah bagi Kenyan ni board baru kita persyak ini untuk yang nota ni dan job ni sa Prabowo. Kau kita kalau kita slogan Yimdan MDC, Yimdan MLA ke constituency, mereka kasur baka board kita kalau penpau, bapa ulang halor. Jom kiki baru. Nyemla akan try, nyemla akan berbi di patah hari ini di pemerintah. Ismudra bagi mau thar shan kalau ayu cikgu shan kalau kampanye cikgu. Mau thar shan kalau yo, to board harus argusan aja sansma hendak busan. Kalau berkenaan yang baru ini yang bersya ini, nyata menurut peraja nyo spa nyo pusat. Kaya kita berjalan awal ni kapol. Kau memang song jong Mairan constituency ini. Buk mabih sekatong. Bahkan MDC, bahkan MLA, kapan menyebut kita nampak jong mau terkesan. Mengingat dengan parah kita perlu hajar. Lalu kendang disebut baru menteri yang kejista. Kajong kipat bah nong jong Mairan constituency. Ngatik bahagia MPC election, nampak jangan ditin kami beri vote mereka yang slow, yang slow, kapa penpau, naga diam bagaimana? Kita sebut kita kuat, kita rai dan kerjaan ini. Nagam taga MPC, nagam taga MLA, mereka yang judge bagai MP yang kita, tu anak yang kerjaan suara, yang mereka seng, kami ini faklok tang sudah ke MP election. Apa pentau bahawa senam agak senam ini pun ke MDC. But kami yang kan jangan tin bagi orang pek yang so jong ke jinjok. Ke jinjok dan kurang ke jong voice of the people party. Kalau pelong dikiki seng partai kiban hak penilai Malaysia ini bagilah king tinggi di jamal di yang ini sini. Kila king di jamal sang bangkren rumah. Agar election MP, UE, bagawai ni seng ni bakal keren rumah bak persyak ini. Dari keseng NPP bak inongelam jong keseng NPP. Niem kami osopat ya keseng inongelam jong keseng Kongres bakin tak keren polak ya ke BBP agar election MP. Andrei minta ngai bak keseng Kongres keraskan meli join poros lang. Ban keseng NPP, ban keren persyak, ia ke BPP. Ban sedang, ban pensusuk bakla. Nadu entai, di pajak, nang tuliu pajak, nang persyan. Jawab voice of the people party. On sedang, ban argutin. Baik, kita pengelok ingat kalau. Balai kita ni mengelap, kita rambak, jom keseng Kongres. Kita join poros lang, banyak top, banyak pentami, yang pajak. Oh, mengeram jom keseng Kongres, utau CLP leader jom keseng Kongres,
Uniru Emily John Kemelin constituency. Uniru ulah ngat hakajuk keruh penekaran rumah di sini di pemerintah. Dan bohong, balai kalong ya ke VPP ban Kershan, ya ke BJP balai kalong ini ban Kershan ini weh. Hango kata ke VPP ke Kershan ya ke BJP. Oh kalong ke jingkran, lesing nampit. Kikran nak jing pengat, nak jimut ke jing berkat. Kikran nak jing tepriu ne. Kikran ngamar balaking janar ke jimut ke jing berkat ke jengki. Abang ini lah keren syai. Baga voice of the people party hapo parliament. Kanum medan benda. Kanum join ni kata NDA balai lam tak seng BJP. Bad ngin dia snoru bad kata India Alliance ni ke India Bloc. Badai nama kita tahu ni izin kentok pun ayu tahu MP jong ke BPP Marway hapo parlimen sanggung subang saat akendang dia Rey andau MP jingi ushim semai kelas sedang mi kita ki jingero bar andau MP jingi ulah keren Marway baru Aryan jelas ngap ya ke jingkren kemudian nongrim ke jong MP ujungi baru mentagi sedang bertip syai berkleng voice of the people party ke dani ke nongrim ke scam ke shimmy ke rai ke jing start mdai ke jing shongship mdai ke jing lek klem perkat ngidaya tai ke noelam bagi shimmy ke rai ke berpiak nang tak ke bit ke piang jong ke jela banam tak ke jet riu Hato kata kampat syalmo. Ya Allah, UCLP leader juga Kongres. Bau nyoi bagi bidan benda berkeseng BJP. Asmo ban shim dia ke kabul limba ke rinsan. Banon kon nangeram. Jong keseng Kongres. Priang beksi ya ke rai jong patba. Lara ke rai jong patba hakan rish. Shidulok jong ke ri ke bayi ke jing. Ulah ay ke sur ke basyar. Ban alat no ya ke voice of the people party. Hagikam sinsyar kada. Nadu ke MP election. MDC election ke Banwan. MLA election. Buramsi ya kata rai jom empat pak. Wak persyang. Ban pentami. Lari ban pensutu baglayo empat pak. Ban mentagi sedang banong. Kita kiseng. Kiba kwa ban penduk district council no kumno kini election MDC kaniru kalau ngijingkeli jong ni unongelam kongres ni kumno ulah klep bau snem arajar khat khandai ulawan ban kro ban kijor ya bangan ya ram lem ya un job MDC au snap arajar khat khandai ngalaya ulah job MDC yang Islam arjar khat kembali. Bat menurut banong yang ini kepor ke pemerintah. Ladam day bang ay ke jin Kershan onumrong MDC. Lalu ke Islam arjar khat kembali. Baladana day beriu ke persyai ke district council balai dengan lekia rap MDC kiwe. Oh ko kipat ba bagi jangan. Kalong ke nama kata kapop ban yalam bakla yo pat ba. Balay upat ba upay sa voice of the people party. Kami bakawan kalerlang thari ayune menta shwa election MP. Kadai naman upat ba ulang bisyari ke jingat ninti ke jingi. Nado ki snap di baminswa. Kung no bigla yang scam katakan nonrem. Kabigla kren hakmat jung upat ba. Upat ba ulang juong le ayu marway le ayu. Anda buat bawi bagaimana tuan kakinhun kapabiang haringkat kita ki kraw berkat ki pro jemi ki beriu ki baik ke jimut ke berkat ulah snode ban airap no ini ke voice of the people party ba ni in shinti ya ke jim sinshar but balai ni lecture pai hanor ki mat ki basyar. Kita di mempersyang menyelam bakla. Yang patba ngakwa makin jubak kita ni jingkeli. Kabangan keli yang ni por kabangan ta. Lagi snow makatakan district council kabaki kikran nakapor kapor. Kalau biang
banyak dah ini ke jat beliau balai ke melaban yada yang kipat ba haba kawan ke an ke bekang yang kipat ba nong song song baginti mau binti siap balai ke ban yada haba kawan ke an ke bekang ban pomding hai balai ke ban yada haba kawan ke an ke bekang ban ti doyong balai di kuah ban penbi yo pat Niyo iya ke kawan jat beliau ke mak kawan ke jingkang ti doyong kawan ke jingkang pomding kawan ke jingkang ti mau di siap kini lagi an juga sarkar India Mdan district council mdan sarkar jela balabani dayo patba jadi nama kita daw yang don tam ban wat iki lat jing yada kibanya dai ni kita ki an juga sarkar India kibak tak ya kan yo kot ke sini kibak tak ikut kontrei ke kom tak ke sini kibak tak ikut kom im ke sini badai nama kita tahu yang mi don kam ya kata artikel ke lais pak new koi kani ka an ke man yada ini nama kita tahu ko kipat babe ni gua apa bin syariah ini para beju ke pon yin gua apa bin syariah makla ini ni gua apa bin syariah daga ba slotu shai ba kumgin nalam ni don ni ke ji ke ba kam jinai banya kita ki ba kam nongalam hagane ka jela ka jimi ngano tanong tempat lang fit banong ki nongalam namar kini kita tang kita ki nongalam job election tang ban su job election jalam baklayo pat ba ngala job election pat krempoi pat kremla ban le e nam tau pat ba ngim kwa panong ka seng ka ban shwele tang ki election i kwa bangin ka ter ka seng habong pat ba wa ai ni ke jimsanga bangin la ban ya ta shi shayo pat ba nginda la shabing kin tiu yang ni ka ri ka i ka ji ling ba ki an ki ba klan ko ki pat ba mi namar ka ta jimi bedu ka ba kum ka ka ba don ka Bandang pen scam susu ya kata ke jinsyana. Niwan bang ai kumlei namar kata kata ya pi. Babila kersyali ni baraga juga por bandang pen scam ya kata ke jinsyana. Kabila ai ni banum dan menu kalaban penki ya ke jimut ke jing perkat ke jompi ko ki pat ba bagi. Dei namar kata kata ngisno bakampat long yang ni bagi syusyang subno hagi yigisan di jingi. Henre ban mi biang mentah ban lek ban yasham ni kipat ba ban pensyai ban pensnoto ban aimen si ni kipat ba ban anak ban dan ki ba penjut ya ke jimut ke jing perkat ke jong upat ba